Then as a boy mixed, it didn't coming much equality. Ubu Bishop yabashendekerezibwa abanyakakiiko ko kurebya obwegesi bwa Nkole Diocese. Omu rukiiko rwakorerwa Rutoma Kidikonare muri Mbara District, Bishop yashaba abantu kukwatira habeja abatakwebaasa baba biine obwingi. Mutarichiriza kureba umwana nyine mu bwenge no kubasa akashoboke ukareba mwamureka ngo atakore bigeze no yabana umupakasi w'umwaka bongere kaza bushinge nari kai naza masaka mwamureba rumu yiwe na mwahe master Bishop Sheldon Mwesigwa yasima abakuru b'amashomero ahabwa umurimo gubakozire kiresera abeji gukora byo mbigezo bye cyamushanje hamwe n'ebyasi niye yakana tugenda kusima ntanga bo kuba no kurebeza kure kubona watwara hamwe abana bakakora gimunonga kandi buricwe akazaho akimukiro strike kurungira strike teragire abana bintu babiri bazamushikira kibuye kikurungi munonga radio ya kabiri ya kashatu. Bishop mukubuza habwenchi abeji batakora vuzo abantu batari bamwe na bamwe okunuko bashobora omusoro gwa primary abashinja abantu responsibility zabo abakazi babalopera baba okukolereza nakolereza ahera abana batanu ahera bashatu akiza kukaha bwingi ebintu byabita abana batatu arabazira banafanya ushango uzera atakufa kushoma kwa mwana we akija mukarwe kwasukasi mufizi aradi kupasa kwenda shopere tidu umwana mugabo. Reverend Canon Muhwezi Agasha mukuru w'ebyobwegese mu bureberezi bwa Nkole yashabaho obukiiko bw'amashomero kukorana amaani kurinda amashomero kandi kurebeka ngo amashomero gakora gye ndajya amashomero gitu tukareba ngo tugagaruka inyuma abana bashoma bahika infrastructure development twagikoraho kandi twakora income generating projects mu mashomero supporting the government ebyo gukora kwekaraginga abaziri kwa contribution hakushoma kw'abana bawo protecting our gains kandi nako kanshemize nakore katinde shunga bakita twebereremu kureba ngo amashomero tugagaruka nyuma. Mukuru w'abakristayo Rutoma Kidikonare Kamushahabat yashaba abo bukiiko kwatanisa bakakorera hamwe kiraretera entunguko mu bantu PTA abukiiko kubona n'aba headmasters okurengo bakwatanisiza hamwe batarete ntaro mu mashomero kandi focus yabo abashomero bakoraje abana bitu bahika batunga grades ezikubata mu steps ezindi nyuma hakigenderera cyo rukiko kwaba kuryo kusima abashomesa habo umurimo gubakozire hamwe no kushaba abakuru b'amashomero gukora munonga kurebuka ngo abana bakora byo mu mwaka ogu abwa tayari Western Susan alino mukisa omurimbara